ya Lowland Starlets nigo bagwatiraniwa n'omubasukana wa Bwepara emambia lero asense meri ya Chepilat nigo ibasi yabugulitie abantu 35 noyomo ase 20 noyomo baikiwa senyegitari ya Kaplong iliokonyoro obugwenia nabo igo maiga yaye koirwa senyegitari enene enyamira gati yabo batano nigo baigurirwa ase kurende batatu bagendete konyora obugwenia korengana na kirori ni gari ya Siria oboroso kubatukana ne Parimbe. Lieta Nguruku Dr. Jared Oeba, ande Director ya Medical Services Nyamira County. Gwereri bageri kuba inform nga litukolia mambi ntwanyora ujumbe ngegari yo skuru yabogoleti abachesaji be timu bariko genda wakengo yo Western Kenya banyora mu basakano Bwepara. Litangane bara irwa asenyegitari ya Kaplong Mission Hospital abo ba leita baba rifa to Nyamira County Referral Hospital ntwanyara ko receive abaruire 21 batoto babo ni babwate chief fracture babekira se appropriate orthopedic treatment abande batano twanyoringa mbale buya twabangiringa baigulerwe egere tubabangira matibabu asikurunka nande banyari kwira na later ase through our follow up clinics abande mbagenderete konyora amatibabu na uchunguzi zaidi including okaro CT scan gara tonyare kuchunguza zaidi nga semba bwate chingo machinde chaime nyuma tutarabanga kubaigorera abo bonse tuko babeka se ward egere tonyare kuba progressively kuba igorera after banyorera matibabu igo tukwireri bageri kwakira team ya nyagetari ngambia mono ande asega singi bakora for a coordinated response. It's only that gari lose the control, the driver lost the control of the bus na ikabingirika. Ni barabara mbovu, naweza sema ni barabara mbovu juu as per the information ni alikuwa naepa portal na kulikuwa na gari inakuja, so kurudi lane yake na natumai hapo ndiye alipoteza mwelekeo na gari ikabingirika. Asama lieta nguru kwa James Mose aka Senator nigo nguru kurwa se skuru yaito ya kiufundi ekoro Kitutu Masaba Technical and Vocational College ase abachesachi aba na team managers ose technical bench bara banafunzi baito ngona chirega yakwani hapa ye skuru ocha kororana ki abanafunzi aba banyare ko bagudumiwa kurmambia bakanyoreta accident ya Cheptilat na ande bacha bairwa Kaplong Hospital and then from there bacha ba transferred to Nyamira. Ngo namba ya mongwira nilibari banyare ko baguta support including the FKF National Office, FKF Nyamira, and also the school as an institution, and also to workera abantu bainsuko bagende guta support because namba ya monto bwate piri anene twanyara ko batogo tiga ali Kaplong Hospital. At the same time players baito na technical bench abantu 16 ko bara admitted here na abande baba konyora ko bako ba discharged. We are appealing to the public banyara ko baba ko to support ile to nyara ko batogo offset the bill. Samaria tanchen koro kwegro ongo ngoro baiga estimo granga Nyamira igona kirwesi mikoro national office ya FKF no moskelu tasmo ponte benche nganya bachezaji bari gochaga konyora banyorera accident na ikana nyora ikaunti konyora ya akitiri mapema ya chire ya bojiri ku Kaplong ya sibaringi twachaka kubaga shugurikira mbairu antwaira abande banda baku x-ray mbale barenge serious baudumiwa alafu twacha nainde baudumiwa bonse bakiro x-ray bale babere discharged. In fact kirese nonde na barabo na bagenda x-ray twakwana no munyagitari we x-ray yontebi abange bali twakagirete babwate serious injuries batekara baligere bakiro x-ray batebirenga buya bali nabo abandi bali bakunyara ko igoro nanda abandi bali bakotigaraga okora investigation.